چیز جدیده دنیا مثل شنالیه من یکی دید جیغش در آمد کاش من انقدر بیپرس نبودم و این که سرم هم هم بود تو بیزنس نبودم و شیفتی جیبت نبودم زودتر دنبال پیشرفت داشت 16 سال پیش وقت داشت 6 وقت ما این اندازه دنبال Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.